UCEM ka KAAC utuliram ronghang lambat prangut ki EM ka EC jong u menta kasngi ka khatsau tarik unai lur ar phulai kilalet yakendu yu uba penyat sing CM UCEM ka KHADC banyakran halor kumnu banwanra batban penne eka jing syongsuk hapreng ki patba ki basyong basa hablong du ni ka bagong ka written constitution jong ka fokus padahal gumbala om UCEM ini akan dua berki autonomous di jom harus berapa ngaturai ka baik begini kira mentah kalau bang sutu siapa kandung ka draft constitution juga fokus kenang ba kumbang mene bakanum dukok kajing trikam magum balong berkata ngak sujet nang te chairman nang te secretary kamdon kariti trikam ko basai dengan trai ba first step jungi mentah kalau ba ngamong bagala lakut no ka fokus kam patkut nampak lagi penlong last time apa kajut hotel dia ina entros lu aji sai kat tukat niki nongelam bagi nang penkre ya ka rukom trikam juga fokus kata ka di bahasa ateng tengah sangi nang pendap ini kam bahasa dan ini continue bangis kam badin bang layo ban pendap di trikam ka bahasa jong fokus kanum du ko isu namar bangin ha ban ya sekmat kat kum ka di trikam kidang wat ke ika lat kelenti ban lak ban penbet tu gajingja te kat kum gajing sutu hadin mengilai klan mene nakalian karbi anglong ki kloi ben yetrela ban wengi kini gajing e but menenru ngalayo ben klan lang bot MP Mr Horan Singh Be hang te po guest house jongka karbi anglong Thomas Council te ha menen kasngi yo ban ai ka join press briefing ru ba nakaliang UMP ru but PM education menen kiong ba kamdon ka ba ban kabangin wengi kejing kamdon ka bamla si ban wengi kejing tela dangi ye trailang da kejing stu cuma tenga ngi sutunat ngi pediang ni kata ka kejing kren but kermen scam ba kani kejing ya dai jungi kanang biang kanang bit nang ni shikmat but kumju ngi sutu ban penbet ya kanu no kakam ngin la be ben penbet da kalenti ke ba da kalenti jong kejing kren da kata ke process of discussion dialogue berkiwe kilenti kamdum dan jing artatin ni da seba ngin la ban poi syak thong jong jing job habe de kini kita te nakaliang jungiru ngin salik pet biang ye ki pai ba jungi hapo khaput bat kumju ru ngin salik biang banyak kren sangi bahai ni kakam wat syadusha karbi anglong Thomas Council syadiku bentak layak ke phase 2 but hakani ke phase 2 kila don ki regional committees naboro arliang ki state government Assam but Meghalaya but habide bagi regional committees nakaliang jong ka KHDC rugi don bentalang kumki dokhat te kani ka benta ka baar ka don ka jing penbet put ka bayadei but kani ka than block 2 but kiwe chaka te ngi suthu ba kishnong khasi ki babun hapo kini ki chaka kidon but tang masin shimti ya kani ka isi bat maru hadin tang shitayo nila lek benjingo ipai ba jungi shati kishnong hakini ki chaka block 2 kidon kumba arpulai teliki kishnong khasi tingin layo ban kendo ikirang ba shnong layo ban kendo ikini ki nong yalam shnong kiri ramba kilong kme te nakaliang jungi ngilai kren sani mentat ba ngikwa ka jing trailang bat ka karbi anglong Thomas Council ba kipai ba jungi kinam dei bansha penwet kinam dei bansha pendek hakalet kawan hakatrai kata hakarep karyang bat kiwi pentah kakai patek dan nakaliang jong ka karbi anglong Thomas Council lingba CM la kular ban ai ka jing trailang bat ka khasil Thomas Council ban yadai ki beri jungi hak tu bijaka bal benam dei penwet but ka block 2 ka hub babun let's say ka area ka ba ngia dan jinga penbait lang bat ni ka KHDC te ka block 1 part kala hub syaka Jaintia Hills district te kala hub ka jurisdiction jong ka Jaintia Hills district council te wat la kataru namar bakidai ki parado prasnam ki jongi ngila penslo hiru ba kitu ki jingja men hakani kibam internet kibam sutenat bat nakaliang jong ka karbi anglong Thomas Council ru kila
smokia kata kin simkia baru kin yo bani trailang bat ni nam ta kasuk kasain ka baha kamyan jong itu kisnong hakiteki cakap